drive to ensure we get a good pool of people, competent and qualified, and the most important thing is the correct attitude to come and join the city. Men and also women and also men dan juga officers. So do you have a target, yearly target? Of We have a target. For the men, we only want to have 500 for the men. Yeah, for the men. And per intake. So per year, we have 2 intakes per year. So we are going for the quality and we are going for the very good. We are going to the source, we are going to the school to make them bagi dia minat untuk masuk di. Ini adalah satu perancangan yang kita akan laksanakan. Ada sekarang kerjasama untuk latihan dengan negara-negara lain, particularly untuk ni? France, Europe. Oh, untuk latihan memang ada. Memang banyak. Name of you? We have America, we have Australia, we have all the traditional five, dan all the ASEAN countries semua ada. Apa kita punya benchmark? I mean, when it comes to new recruit, the quality. Oh, we are benchmarking ourselves. We are doing profiling untuk menentukan the correct people, which is a generation Y, the new generation. We are going to target the new youth yang betul-betul mahir dalam because the new technology that's coming in. This is emphasis kita dalam next generation, Air Force next generation. Emphasis kita menentukan bahawa orang yang masuk ni dalam satu tahap yang menentukan dapat beroperasi pesawat kita yang akan datang yang berteknologi tinggi. Okay, lain. Kita masih lagi melaksanakan latihan-latihan yang terutamanya multi-level yang kita buat bersama juga dengan bilateral yang kita buat dengan negara-negara sahabat. Tetapi emphasis kita sekarang kemungkinan banyak yang kita nak buat bersama dengan negara Amerika Syarikat sebab banyak daripada dokumen dan juga strategi baru yang datang daripada negara tersebut kita nak ambil dan kita nak